February ni som pathum sang ni som ni paruk ani hey news hot tak tak poi mo box si react tur om tlat mai amaro chu hemi kan reaction ma hian in he video sponsor tu Royal Florete en lokang Royal Florete chun in 3D signage shang nal tak tak moi tak tak class box si an siam thei renga office school mimal in door kaushan le thildanga tepo signboard siam du le mamotan biak thei reng an nia rong da theilo close du chuan in Royal Florete in lo dor ve ngei don ania tin Royal Florete hian in amuna an en pui thei bokani Royal Florete hi Zarkot Main Road SBI ATM bulan oma tin Instagram Royal Florete tin an omboka in lo follow theu don nia yes Royal Florete number kan ron tala na hian in lo bianga in lo dor theu don yo le United States te chuan in Trump hian in Indo long lian tak mai USS Ford carrier hi Middle East lama athon phele tange nge ani wange nge ti chuan in Iran tenena an in biak na hi a full hei thei lawani amaro chu hemi kan soi zaw mai hian in China le Japan chungchang hi han soi talokila ani ram pani hi tuna hian in an in car borok hi a thalo khop maya a boi thla khop mai US le Iran ani Russia le Ukraine ani tuna Japan le China in car alo boi vele zel box ya tuna hian in engwai nge Japan te hian in hetianga Chinese na sangha man na long atana an man long hi an lo man sak na chan ringot ti hi kan soyang Japan tu nei tu te chuan in Nagasaki kho pui bula tuifin riata hemi Chinese fishing vessel China ina sanghaman na long atana an man hi an lo man sak dei mai ani he hi achan chu he Chinese fishing vessel hi Japan ina exclusive economic zone ani mo khamia khanin dan kalin ron lut ani he Japan ina exclusive economic zone ani ina a cover china hi chuan mo hemi ina a cover china hi chuan in Japanese an thuber Japanese lo chuan in sanghan man theilowa Japanese lo chuan in Japanese lo chuan in leilung ho sak na pon hai chuak theilo chu tiang chuan ni Japan thu nei tu te hian he tiang hian in an mani mi le sa te tan exclusive economic zone hi an lo siam thlap mai ya amaro chu he Chinese captain hi aron kala longin chuan Japan thu nei tu te hian in le turin an tia amaro chu a oi lo wani le turin in tia a oi lo khatianga thupek azom du lo wang hanin Japan thu nei tu te chuan in man an tuma atan cheng he nge ya amaro chu an man ta thawani ti zonin long an man a hianin member som pakhatan om boka hetianga Japan ina China long aman hi China ina I sanghaman na atana aman long an man saka hi kum sang ni som ni pani nulama avai khathen le na ani hetiang thil hi chu thil common tak po ani amaro chu tuna bi hi chuan in thil sensitive tak ani achan chu China le Japan in kar hi akhisa ani tuna hian evai nge khiksa kan ti chuan video masala ma po kan react to en te khachon in shim Japan hian in China ina Taiwan aru ani chuan in kan in rolanga sipai chakna mangin China te po hi kan beile tanga Taiwan hi kan tran puyang tin Japan hi atong chuak ani hi China lampang chuan an ho em mai ani China authority Chinese official te chuan in an holutuk an ngai dan ani lo an thinrim lutuk ani so wang chuan in khatianga Japan lampang ron tong chuak ringot kha China thinrim lutuk chuan in nge mani an in sum don ton na te cultural exchange program kan ti ang chi khatiang te kha ati top sakvek mai ani omje chu China hian in khatianga Japan lo tong chuak ve ringot Taiwan chungchanga lo tong chuak ve ringot kha shrem adua khatiang zong khanin ma alata ani amaro chu hei Japan te po an zam lem lo khop mai dan kala China an ron che ani chuan in action an la let ve mak don ti he thil po hian en tir ani chu wang chuan in tuna hian in an in kar hi akhisa sia he hian in boruak thalo zok hi a hring chuak pal ve thei reng ani ti kha kan han report ma sa ani ti chuan in hei Donald Trump hian in a in do long pakhat hi Middle East lama ti le tatlat mai ni za lama po kan react Pentagon lampangin hemi aircraft carrier hi Middle East lama thon phei turin an buat sai mek ti kan riaka ti chuan in hei voina news kan han ena Trump hian in a thon phei tange nge ani mo soitong hani to na hian in Iran le US te hian in be mek ani hanin dor mek ani amaro chu hetianga an in biak na te hi akal chuang thei thad lawaniang Trump hian in adu da nang in deal engma amu thei lawaniang tin Iran te po hi an lui ve te ta Trump adu da na om vek hi an tum big lo ti hi achiang chho to box ya chuwa chuanin Trump hian nge ti
Iran nè na military pressure pek nan hetiang hianin a in do long lian tak mai USS Gerald Ford ti hi Middle East lama hian a thon phele ta ni to hian Middle East lama hian in US hian United States hian in do long pan hi aircraft carrier pan hi an nei to pakha jok chu USS Abraham Lincoln ti ania to hian USS Gerald Ford ti hi Middle East lama ti hian in bun phele do na ni he thil hi chon in US na aircraft carrier an nei that zia le ral thuam an nei that zia te le kan du hun na kan ron be thei chewa te hianin kan thona thaber ber te kan in doral thuam thaber ber te po Middle East lama hianin kan rot chop phei le to e te hanin Iran kha pressure pek an tum le ani hei hi chuan in US na khomi Middle East te le a chevel tuifin riat vela an sipai omzat kha ale tam takin aron tipung le don ani Trump hianin adu dan ber a chuanin Iran hianin a nuclear program hi a zawain ban san vek se adu ani hei Iran lampang chuanin kan ban san vek lawang energy siam chona na poimo chuwan chuanin kan hmang ve du tin ral thuam siam kan tum lo zia hi indu chuanin ron enfiar o tin International Agent for Atomic Energy tin ka sia ka hre sual lawan i chuan International Atomic Energy Agency te pawni mai thei IAEA alampum taka ka chiang to lawa shein om chuanin comment section a hanin ron comment ta mai wala ma ro chu IAEA ni ti kha chu ka chianga khang te po kha Iran lampang chuanin in ayo in mi ron ti ro ron en ro nuclear ral thuam hi siam kan tum lo ti hi ron en fiero ante an chau ve me mani ama ro chu ka Trump te chuanin an ring lawa khatianga tianga lo ban san vek ro in nuclear program shim ka ban san vek ro ante ama ro chu Iran hin an du lawa hei hi Trump hianin deal siampui atum na ber chu ani nuclear chungchang hi mo ama ro chu Iran hianin US du danin an kalpui du box silawa Trump thuan oi du box silawa chuwan chon hetiang hianin Trump hianin ka thuin oi du lo boka chuwan chonin kan in do long pakhathi kan ron tir bel le anga tha khat po tinglo hun kan pe cheunga tiang zo han soi ni hei heta hian in zia he indicated a timeline of roughly a month for possible results atia roughly a month thakhat po ting to lo wani mo thakhat ting lo tu na hianin Trump hianin Iran hena huna pe ya heta Iran hianin Trump du dana tiang dilan siam lo ni chuanin Trump hianin action kala ang atiani khabi kha tun tum news ata na toy si kim si kan han react thei chu ani video le kan in mole theu don ni